Omwishenjero wa Sheema South Professor Elijah Dickens Mushemeza arukutongoza amizi agakorera abatura batwire nibabona n'enshonga z'amizi abehanangirizo kugakwata kurungi mukimanyage ngwe nkora yitu no kuronda ebizu by'abantu katekaho bwebembezi cyo kubakorera amizi omu tukashanga ngo abantu nibetaga amizi kandi amizi aga national water tigakahika burchweka abo kuba national water teine sente zo kumara za pipe gazikayo kandi abandi abagabashire ne sente nyingi gabaremisha shora rero ecyambo cya kutambire kigaba tukubanza obututu mwe nato bwatuhira amizi nturatebekine kandi tumanyanguna n'ikindi kuyakwengerayo najya kututereza abo kuba byo natoka bikwata mu rundu gumwe kubukora kati twire turkubi aha cyangeki turuha abantu bo kushika shere twiruma amakanka ma 500 tutahanzwe amizi mabwe byondo abana nabagomba mazuba konka itungiro muganogu hati ntweyagara tutamizi marungi gabwendire abatura borekero kushemerwa abo kutunga amizi marungi amizi gabegato biri tubensiba ntwa yayana mstoro ko za kafunzo mstora nkahiza za kenda hi tuyentoronda amizi abantu babe babona bwine abantu basero yanje barukutaha amizi barugataho mugera barukubona konka hatasaheje bona basemerirwe bona mbanywera tumwe amizi bona basemererwa ate kinkushaba abantu no kureberera emidumo ejo bakora mu LC1 yabo government bareberera emidumo eji etakafa etakasiskara au kwagamize na gentura kandi nagabusha kandi numarungi munonga abantu bashavugwa kugumana bakwataje project z'urukubazi bahirwe babase kugumana batunguka batari kugaruka nyuma amakoraga gashakwa Sheikh Abdulatif.